Dostlar, bugün sizlerle birlikte yine farklı bir oyunun farklı bir videosu ile karşınızdayım. Bu günlerim neçə vaxtdan da oynamırdı, yəni FC videosu oynayacağım inşallah, həm də çəkəcəm. Getdik də baxaq görək. 3000 elmasım var. Bundan bir dənə kaynaqdan bir dənə FC draft kuponu alaq. Və nə çıxdı? Açaq görək nə var, nə yox, nə çıxacaq, nə çıxmayacaq. Bunlar almıştım ben. Aha, geri ayda Portekiz yok, bunlar istemiyorum. Ha, bu daha. Mükemmel var dostlar, bunlar yani hiçbirisini istemem. Vozinha ayda, Vozinha görsə çok yaşadılar ama ben bunu alacağım çünkü burada her şey mənə lazımdır. Bana ne çıxdı? Çok da bir şey gözləmirdim aslında. Biz bir tane oynataq, oyuncuya karşı deməli. Devam elə. Aha. Buradan ödüllərimizi alaq. Yüksək tamamını al, nə var, nə hamısını al. Kupa 5000 qızıl oldu. Buradan çıx. Bizi karşı divizyon rivals var burada. Karşı atakada alaq. Bundan sonra bir dənə şey alaq. O neydi? FC draft kuponu alaq. Bundan sonra hatta 3 tane almaq olur deyəsən. 3 tane. Onda 2 tane alaq kirəyə. Buradan deməli bir dənə şey almaq istəyirəm burada. Ayda o yoxdur. Şey aldım. Ayda. O Deluxe var ha. Onu almaq istəyirdim da onu yapamadım. Şimdi biraz axtarım. En çok satan aylık kartı. Öne çıkan. Kartlardan çok şey ihtiyacım. Ha, buradan da onu da alalım. Kaynaktan bir de yana bunu da alaq da biraz tezleştiriyor yani. 3 tane oldu. Draftçı falan tanımıram ben. Ona göre promo geldim, açtım. İşte 110 110'daki mənə lazım deyir. Əksi işlə çıxmayacağım. Oha. Paraguay demədi ama. Normal bir şey. Oha. Hara. Neyse, belə oldu bu da, işləmə sağlıq olsun. Ben divizyon rivals tek girəydən neçə vaxtdan da oynamam pek. Tez tapıldı. Brazil. Oğlum bu zayıftı ki. Buna bak. Bir an bunun defansı en güçlüsü defanstı. Çok zayıf oldu bu. Neyse oynayaq deyil belə. Çox belə sürükləmədim. Sadəcə uzaqdan zərbə falan vuracağım da. Yani her bir şeyler denemeye çalışacağım. Bunun müdafiəsinin güclü olmaqda 115 şeydi. Bir dənə stoper var idi. Belki 110 şeye koyub ora. Ayda Brahim'e ha. Yavaş. Oyunu yavaş. Yavaş. Tələsmədən. Yavaş qabağı. Vini. Yenə Vini. Figo. Figo'dan Endrick'te qaldı top. Endrick vur qapıya. Gol. Oydu. Elə bilim gol diyor. Yaxın idi. Ama oyunu belə qoymaq lazımdır. Yavaş. Hoppa, atak ola günə, əri səni. Əri. Viniyə bax ya, oradan bırak. Şöyle gel. İndirikdə başına qoşun. Onu videobloçuk da nəsə. Fake atmaq istədim, qapısından falan kesmək istədim, o da olmadı, yox. Araxo. Oy. Ayo, rəqibin kadrosunun müsamalarına baxmayaraq yanında yaxşı oynayır. Kadrosuna göre yaxşı oynayır.
Bu Hendrik nəyi? Bu arada sonra Hendrik kartı mən bəyənirəm, yəni xoşlayıram. Bitiricilik falan çox qəşəngdir. Sadəcə bir dənə udarı yoxdur. Yəni hava udar vururam, ya çıxır çölə, ya nə bilim şey olur, direyə falan deyir. Ona görə yəni də, yəni. Şəkayət. Allah. Mən əslində ora verməmişdim, amma neysə. Amma zərər yoxdur. Van Dijk'ın burada nə işi var? Mənə o çatmır. Allah Allah, gol da görürsən. Hoppa. Bu ne paslaşmalardı. Neyse daha yavaş yavaş başlayaq da. Başlayaq da abi. Bayaqdan məsələləri daha başlayaq da. Belə qəşəng. Allah. Bu arada biraz çox getdim. Elə bir ki, qapıçın üstünə evin qulağına. Müdafiəyə o qədər çox güvənirəm ki, indi orada. Sən başına bax. Başına deyil İbrahim. And foul. Del Piero da ki. Bilmirəm işlətməyimi bilmir, yoxsa kartın özüm pox kimi. Bu da ki. O boşluq yəni həqiqətən bu necə bıraxır o mənə əl satmır. Boşluğa baxıram. 3 nəfər bu ümumiyyətlə bu nətər deyim sənə yəni. Bu xəta deyirəm ala. Bu səhvlər futbolda da çox gəlir. Bir nəfərin üstünü 5 nəfər tutur. Sonra boşluq yaranır. Ondan sonra da işinə boş qapıya qoyurlar qolu. Bu nə pas desən də versin. Biraz onu uzat da. Sən nə qarsan ha? Nəysə. Başda görək ya Diego Costa. Endrik. Kötü oldu. Endrik. Zing. 3. Zing. 3. Ben 4 eliyim ben. 4 eliyim. Van Dijk koysa yazayım. Gitti İbrahim'den. Ha. Ya Beckham'a verirsen kesersen de rahat. Ha bilmiyorum. Ay be vura kayıt. Kayıt daha hava vurarsan. Penal. Özgürlüğün penal. Yavaşça Figo. Gol da. Gol. Bunu sanmaz. Ben. Figo. Luis Figo. Doğru değerli yani. Yavaşça bıraktık sola. Zing. 4 çıkar. Şuraya gol. 9 değil. Bir iki tane karşı atak oynayaq bəsdir. Maçın oyuncusu kimdir? Endrik. Harrison Endrik. 2 gol, 1 asist. Getdik. Pro 4 olmuş oluyor. Şimdi bir tane de karşı atak oynayaq. Sonra finish. Hazır. Muhammed. Neymar var deyəsən. Bir daha bilmirəm hansı kartda Neymar var. Aksiyon. Çok rahat. Getdik. İbrahim abi.
O 107 de oy bile Neymar'ın kartına böyle. Bak o nasıl ödülden falan geldi diyeceğim. Bu udar. Yanında udar diyor. Allah canım. Her indirgen hep 5-6 defa damlamak istemiyorsun işte. Ding Brahim. 2 oldu. 2 oldu. Zing Vini. Vini Junior. Hiç oldu. İndirdik 4 oldu. Çok seri vurdu. Hoppa 5 oldu. Hadi kapçı hiçbirisini tam diyor. Hoppa bu indirdik ne oldu? Fa indirdik oldu bu. Hayda. Brahim Harisani vur kapıya 5'e. Endirik'in zarbası çok pis direğe değdi. Oy. Endirik tarafından goldu. Acayip. Hoppa. Nereye indirdik 5'e? Aşkım oynamaya çalıştım orada. Hayda. Hop. Axırıncı fırsat. Alada Basti'den oğlan 8-0. Vallahi en çok hələlik Vini Junior gördüm. Ya Endrick ne? Endrick. Neyse dostlar sağ olun. Bu videoda bu kadar. Özünüze yaxşı baxın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sevilirsiniz. Belə videoların davamını gəlmək istəyirsinizsə yoruma yazarsınız. Sağ olun, salamat qalın.